عبيد الله نهري. عبيد الله نهري كوري شيخ طهايا جمال باطا شمزينانه د سردمین مالا صالح ده جهر ما همارو کوچا خواه لگونده نهری داتینه شیخ طه و شیخ صالح برای هفن پشتی مرنا شیخ صالح برای وی شیخ طه جهوی د خلافتا طریقتا اولیده دگره پشتی دمکی شیخ عبید الله کوری شیخ طه شونا باوی خود دگره او به پاشناوی نهری شمزینی و گیلانی پیشیوانا ریبازا نقشبندی دگره سرملی خواه پرانیا باورمندین مسلمانه ین لحرم شمزینان و حکاریه وکی صوفی و مریدین وی دهاتن لاس کرنه حتی به ازربیجان جی کسینه گوددان سرچوپاوی هبون شاه میرزا بخوجی یک جمریدین ریبازا نقشبندی بو هنک جدر دیار دکن کمال باتا شیخ طه جنشت جهین جزیره بوتانه به هلوشینا میرنشینا بوتانی را بری خود ده میرنشینا هکاریه ده بمیوان میر موسابق و بمالیتی لگنده نهری داتینه پشتی گوره بری طریقتا نقشبندیه شیخ عثمان سراج الدین ده سال 1866 ایزاین ده وفات کرده شیخ عبید الله لسرانسری کردستان ترکیه و ایران ده به پیشنگ ریبازی و شوبدارین ویج عرب و ترکان زیده دبن مریدین شیخ عبید الله جبلی بریارین شیخ نسیونور و نجید سلاطه حکمداری ولاتین فارس و عثمانیان ندبجراندن مملکتی وی جد صد گندی لمرگوری پاشقلا برادوست گور و ترکوری پیک دهاته جسالا 1836 و اف گند بقوچان لسر ناوی باوی وی شیخ طه بون کسایتا شیخ عبید الله همو جدر و دیداروانین بنگاوا سروریا شیخ عبید الله دیار دکن گو او نبتنی شیخ طریقتی بو لیبلی زانیارو سیاست مدارکی جهاتی بو وکهوی دناو بینا همو کسان ده پیک دانی و براوانی ده برماف و حقوقان ده دکر فرق و جداتی ندخست ناو برا باورمند و پیک هاتیان هلبت اف بو سدما گو باوریا خلکی بداد بروریا وی وره حتی راده جدرین بیانی دیار دکن گو خلکین موصله به شیخ باندور ببون و بقاسی 5000 سوارین عرب تفل آرتشاوی بون هر وها باندوراوی لحکاری جی هبو پیکاتین جولا خریستیانی باوری به شیخ نهری آنین و هجمارک جشرکرین وان تفل نوا آرتشاوی بو جبو پاراستن و چاره سرکرن آوان اریشیان شیخ عبید الله زیدتر جد صد هوز و نافدارین کردان هر وها ج ارمن و نستورین خریستیانی لهرم لهف جفاندن و دناف برا خود یک ریزی و پیمانا خو پاراستن بناوی کوملگها کردی آوا کرن مبستا شیخ عبید الله جوی هولدان دو تشتین سرکبو یک جی لدارخستنا سیستمک دادمندانه دناف برا همون نشتجیهن هرمی ده یا دویم جی آواکرنا یک رزیا ملت کرد داگو ببینگه جو کردستان کسر بخوا و آزاد ره. سدمین راپرینه سدمین گوهلان آگری شورشا نهری گروبلن ببه پرن نمازه پشتی روخاندنا تواهی میرنشینین کردان لسرانسری کردستانه اوندا کرنا مافی گلی کرد د سروری و بری و برنا نافچه و هرمین کردستانه ده هر وسا بلاوبونا نخوشی هجاری برچیبون و فرض کرنا لشکر کشانا نچاره و داینا خراج و پاچان جبو حکمداریا عثمانی و ایرانی جی بون اگرارا پرینکی لرخکی دجی دزو مغلاچیان آرامی لدوره نهیلابو دست دریجی لمالو ملک و سامانین خلکی زیده بو یک جسدمین دن ینگو هیلان شیخ عبید الله نهریه سری لدجی عثمانیان هلده او بو گوهن دولتین بیانی ده پیمانا برلین ده پشتی جنگ عثمانی و روسان ده سال 1877 و سال 1887 دخالین پیمان ده دان پیدان به مافی ارمنا یه پاراستن و بره و برنه کره لی مافی کردان ده ناو زراوین پیمان ده هات وندا کرن
لو ما شيخ عبيد الله برسوا عثمانيان دا وها قد بچه حقی هم پیمانان لدیجی هبونا ما پیکتینن اف چه سوجن هون لهمبر ما کردان دکن و چاوا مافدایا ارمنان کو دولتا کسر بخوا لوانی آوا بکن و آلایا انگلیزان دی لی وره بلند کرن لی ملتی کرد و کنتویا کی سر بخوا و رسن ده پیمانه ده تونه هلوستا هیزین بیانی جبر زور و ظلما داگر کران پیوستی به هلوستا گلی کرد هبو بریو برنا هرمی و آرامیاوی شیخ عبید الله گرتبو سرملی خواه همو مرجن آواکرنا سروری کتن بنجاوی شیخ عبید الله آواکرنا سیستمک دادمندانه جدروی کنترولا داگر کران دبو جهه پرسو ترساهن آلیان کامبونا پرانیا جواکه لدورا شیخ حسکرناوی دهمی بشین جواکه ده هروها براوانیا نشت جیهانه دبر نرخو سامانان ده لخوشیا دولتا ایران و ترکیه ندهاتن خوسپارتنا خلکی و کامبونا جارو دولمندان لدورا شیخ روشا هرمی بتمامی گوهراند شیخ عبید الله جه ریز و رواز بونه گرد ریز گرتنه که مزن جه ناو شیخ عبید الله رهبو و گوتناوی ده ناو خلکی ده ندبود دو راستیا شیخ عبید الله جبال هر کسی و دیار بو افجی بو صدما ترس و فکاران لنک داگر کر و بیانیان هرما شمزینان آگو دکوه سرسینور دولتا فارس و ترکیه شیخ عبید الله دو قوناغا شر نافبرا عثمانی و روسان ده ده سال 1877 1887 ده سروری آخوه لطوایا هرم سپاند و لدجی روسان برتک نشاندان جبو راوستاندنا شر روس و ترکانه دولتین جهانی کتن نافبره و پیمانا برلینه لقلمه دان دان پیدان و پاراستنا گلی ارمن جخالین پیمانه ین سرک ابون لجبو گلی کرد بتو آوائی بحثا هبون آوان وکی ملتا کی رسن دناف خالین پیمانه ده نهاتا کرن کو اویک بو سدما هرسبونا گل لدجی بیدادیا هزین بیانی شیخ عبید الله ببای بزی نامه جی انگلیزان ره نارد و تیده دوزاد دان پیدانا به ملت کرد را کر کو وکی ملتا کی اصیل لسر خاکا خو کردستان دجی خباتین عبید الله لورتنی نسکنین لیبلی دناوا گلی کرده کت ناو لفو تفگری کوملگه که کردی بناوی کردان آوا کر و بی یک هلوستی جبود دست نشان کرنا کردستان که سر بخوا و آزاد راگهاند شیخ عبید الله نهری دخواست داخوازن ملت کرد به جهان بداناساندن و سدمین لدارخستنا شورش لهمبر دولتا عثمانی و ایرانی بوان بدزانین جناو هولدانین عبید الله جبو ناسکرنا دربرین و هلوستان بخدیوی مصری را کتناف پیوندیان و شاندین تکلیان داخوازن ملت کرد جبو شریف مکه بفرحان باشا سروکی حوزن عرب عراقی را ریکرن جهیلکی دنوه جبو دستک داینا روسان بریا کنسولوسخانه روسیای یا لارزرومه هفدیتن پیکانی و آلیکاری خواست دولتین انگلیز و فرانسای لهمبر بریوبریا شیخ هلوستین نینی نشاندان و نولا مرووکی نجریزی بناف کرن حتی رادیا گو به اشکره دجمنایتیا شیخ عبید الله کرن جملکی و نزگبونا روس و ایرانیان مترسی لدف انگلیز آلمان و امریکیان چکر کرولا روسیای لحرمی خورتر ببه و هزاوی پرتر ببه لوما ندخواستن گوتو پیشکتنین سیاسیه جوه گوهرین نقشا ارنیگاری و سروری در کون پیش اف یک جی بو سدم گو انگلیز لدجی سرهلدانا شیخ عبید الله نهری بریا بالیوس خانه اخوة تامسون لرخ شاه ایرانی و جورج کوشین لاسیتانای راپورین براواجی و تجابه بختی و دجمناهی جه حکومتین خواره بشینن نارینا دولتا انگلیز لهمبر راپرینا نهری بچند راپورین براواجی راستیه جبالیوس خانه آوان آل استانبول مستر جورج کوشین و کنسولوس خانه آوان ویلیام چی آباوت لتبریزه و گوهری دجمناهیه
هرچه قاسی ناودنگی شیخ عبیدالله و سروریا کل دوره بره و دبر بعدالت وکهوی بلاو بوجی لی حکومت انگلیزی لگور راپورا کنسولوس خانه آوانه یا ایران کریمیان های که تفگریا راپوری با آوائه کی اشکره و وکری دو گوت ام جرا پرینا کردان هم بگومانن هم جی نرازینه حکا عثمانیان دستک دابه وی سرهلدانه و پلان کربه آرمانجی اوه گو بریارین پیمانا برلین بر آویتی بکه و مافی ارمنان لهرمی تیک ببه. چه قاسی شیخ عبیدالله جبو یک رزیا همو پیک هاتیان ده پاراستنا مافو ارکان ده هر وها وکهویا ده ناوبینا همو نجادو باورمندان ده دخبتی جی لی حتارا ده که هلوستا ارمن و خریستیانان بگومان بو. ندخستن که ببن آردوی شورشی یانجی غزبا ترک و فارسان بسروان ده برشی. حتی راده که گوشک و گمانه لدوان هبون گو افرا پرین به دست عثمانیان بریا بحری بگی بدرخانه هات بوی خستن. ده ترسیان گو آرمانجا دولتا ترکیه شرکی دناو بینا کرد و ارمنان ده پیخه. بری کردان ده ارمنان و مافی پاراستنی یگو بریا پیمانا برلینه به دست خستبون جدستی وان هره. لوما بلزگینی شرکرین خریستیانی خوش ناوا شورشی کشاند. روشا سیاسی و سرهلدانا 1808 دولتا عثمانی و فارسی دناوا کشتن و ویرانی ده نوق ببون جیانا خلکی بتواهی کتبو ناوا مترسینین دجوار هر تشت بر بتیک چونه ود چو گازندو دلتنگیا خلکی جزورداریا هر دو دولتان گهاشتبون رادیا تقینه شیخ عبیدالله نهری خوش جوی روشا نارام و آستنگین خلکی را ببا پرسو و لهمبر نحقیه گول ملتی کرد هات کرن راوسته. شیخ عبیدالله جبورا پرینه لهرما نهریان لهر دو رخین سینور ین دنابرا ترک و فارسان ده آماده هین تکوز کرن. شیخ عبیدالله بقاسی 10,000 شرفانین کرد بچکین سوک کم کرن و کتن پرسنگا 120,000 لشگرین ایرانی ین به همو جوره ین چکین بپیشکتی کتن شرفان لسرسیعانیان جنگی بلاف بون. یک لجر سروریا کوریوی عبدالقادر و حمزه آغا بو گو بر به ساول باق مهابات و تبریزی و چون. یاد دوا به سرکشیا کوریوی محمد صدیق بو. یان سسیاجی به سرکشیا جیگریوی محمد سعید بو. شیخ عبیدالله چافدریا روشا لشگری به تواهی دکر. طباقا سال 1808 لگور پیمانا کنفدراسیون حوزه کردی حمزه آغا جهوزا منگور لروجلات کردستان آگری شورشی ویخست. سرهلدرین کرد دشتا منگور بری خودان لاخید جانه و گهشتن باجار زر دشتو مهاباتی. باجار به تمامی خستن بین دستی خواه و جور بربه دشتا شوجیوان و باجار میان دوب سافار اشتروک کاندا و ملیله و هرکین. ده انجام ده باجار ریزگار کرن و لشگرین دولتا ایرانی چکو جبل خانه خواه بجه هیلان و رفیان. حمزه آغا بانگوازی خواه گهاند شیخ عبیدالله نهری. شیخ بقاسی 1000 شروانی آماده کر و به سرپرشتی شیخ عبدالقادری کری شیخ عبیدالله جباکور سینور درباز کرن و به هوارا حمزه آغا و چون. حوزو قبیله جمنگور مکری و زازاج اورمیجی کتن سرخطی و لدج ایرانیان سری هلدان و ساول باغ مهاباد ریزگار کرن. حوزین دورا سقز و پانیجی تبلوی سرهلدانه بون. ترکمنین قرباغیجی خوگیهاندن وان و دستکدان شورشی. عنیا شر گهشت باشور دریای وانه. روش بروش شر برفره تربو و تبلیبو زیدد بو. دو طابور لشگری جهکاری بگازی شورش و هاتن یک جه به سرکشی شیخ محمد صالح عبیدالله و یادنه به سرکشی شیخ سعید جروجاوای دریای وانه هاتن. دوی قناغی ده حجمارک جشروار نستوری جی جهوسی به تیاریان تفلی نوا شورشی بو. شیخ عبیدالله بخوشی جباکور کردستان سینور در باز کر و تفلی شورشا روجلات بو. دماغو لشگرین شیخ عبیدالله در باسی روجلات کردستانی بونه شیخ فرماندا گوتو کس ایریشی ارمن و نستوریان نکه و تزیانا نگهینن وان ریزگرتنکه مزنج خریستانیان را نشانده.
سیمون آغا کیوردوتچی سیمون ای ارمنی بخوشی ببو شێوەرمەندێ شێخ عوبەیدوڵڵاهێ نەهری. ئارتێشا فرانسایê li piraniya bajarên Rojhilatê Kurdistanê têk çû. Bi lezgînî dewleta Îran û Tirkiyeyê li hember şoreşa Kurdî li hev civiyan û destek ji hikûmetên İngîlîz û Rûsyayê xwestin. Di dorpêşkirina bajarê Ormiyê û êrişa li ser bajarê Tebrîzê de fermandan Iqbal Dîflî li ber xwe da û ji bo got hinekî êrîşkeran mijûl bike heta got artêşa Îranê pêve bigihêje, biriya konsolosxaneya İngîlîzî a Bot bi Şêx Ubeydullah re kete nava diyalogê. Dewleta Îranê bi giranî leşker ajotin sernavçeyên şoreşê û kuştarên mezin li hember welatiyan pêk anîn. Hemû gundên li herêma Mecîdxan şewitandin. Gal û bîkuştin derbeyên girs û giran li şoreşgerên Kurd dan. û tirseke mezin kete nava dilê xelkê deverê. Li şerê vê aniyê şervanan nikarî zora Îraniyan bibin. Ji her deverê Îranê bi hawara wan vehatin û şerekî yaman qewimî. Di vê navberê de leşgerên Rûsyayê li herêma Nexçîwanê kom bûn û gefên hatina wan jî zêde bûn. Fişarê li şoreşa nehrî dijwartir bûn û şoreş ji Bakur ve hat dorpêşkirin. Ji hêla xwe ve Sultan Abdulhamîd ji bo gorê li pêşiya şoreşa Şêx Ubeydullah bigire. Destpêkê biriya Behrî Begê Bedirxanî xelat û diyarî pêşkêş kirin û gelek sozdan got daxwazên Kurdan bicih bîne. Lê Şêx Ubeydullah ji biryara domandina şoreşê daneket. Ji metirsîna ku qada cengê fireh bibe, Sultanê Osmanî leşkerên xwe ji Erzeromê kişandin û li dora wanê kom kirin. Dewleta Îranê ji Tehranê artêşeke mezin bi tevlîbûna efser û serbazên nimsawî berhev kir û ji sê aliyan ve êrîş anîn ser Tebrîzê. Di heman demê de bi Rûskên piştevaniyê ji İngîlîz, Rûsya û Tirkiyeyê re hinartin da got alîkariya wan bikin û agirê şoreşa Şêx Ubeydullah vemrînin. Li Ormiyê Kurd şikandin. Di vî şerê giran de hejmareke mezin ji şervanên Kurd jiyana xwe ji dest dan. Gelekan jî xwe ji qada şer vekişand. Hêza beravanî û berxwedanê li kêmê çû. Ji ber dorpêça giran û êrîşa dijwar ji neçarî Abdulqadirê Ubeydullah ber bi Bakurê Kurdistanê vekişiya. Ji bo têkbirina şoreşê û rawestandina şer, hikûmetên İngîlîzî û Rûsyayê bi Sultanê Osmanî re ketin diyaloga çareseriya vemirantinê û xebata diplomasî ji bo çareserkirina rewşa Kurdan li herêmê bû mijara hemû aliyan. Ji bo ku diyalog pêk bînin, komîsyoneke bi çavdêriya dewletên biyanî ava kirin û di navbera Şêx Ubeydullah û Esîtanayê de hevdîtin pêk hatin. Li şûna diyalogê li dar bikeve, Şêx Ubeydullah dîl girtin û xistin bin çavan. Ango ji bo têkbirina şoreşa nehrî, gelek dewlet bûne hevkarê Îraniyan û ji sê rexan ve dorpêç kirin da got agirê serhildanê vemrînin û vîna azadiya Kurdan têk bibin. Piştî demekê di sala 1882 de Şêx Ubeydullahê Nehrî ji bin çavdêriya neçarî reviya û careke din berê xwe da herêma Şemzînanê. Hevdîtin bi hoz û pêkhateyên herêmê re pêk anî û xwe ji şoreşekê nû re amade kirin. Dewleta İngîlîz û Rûsyayê ji Sultanê Osmanî xwest got Şêx Ubeydullah were ceza kirin, ango careke din were girtin û radestî dewleta Îranê bibe. Dewleta Osmanî biriya Kamil Rîda yê berdevkê Sultan Abdulhamîd bi Şêx re kete peywendiyan û xwest ku ji herêma Şemzînanê derkeve. Tu hêviyên cengeke din li rex Şêx nema û daxwazên Osmaniyan ji bo rêwengiya ber bi welatê Hicazê ve bejirand û li penaberiyê heta dawiya temenê xwe di sala 1888 êzayînê de li wirma. Sedemên têkçûna raperînê. Têkçûna şoreşa nehrî vedgere çend hokarên hundirîn ên girêdayî rewşa tevgerî û siyasî, her wiha hêzên navdewletî bi egera parastina bercewendiyên xwe pêre jî babendiya dewletên herêmê bi cîbicîkirina peymanên hêzê dagir ker ku bi dewleta Îranê û Osmanî re li dijî şoreşê sekînîn ji sedemên sereke bûn ku vê şoreşê ronahî nedît.
جوان سەدەمان یەکرێزیەک گۆ ببە ئەگەرا ئاواکردنا هێزەکە مەزن ji Kurdan re peyda nebû. Herweha hevkariya Kurdan bi xiristiyanên nestûrî û Ermenan re jî pêk nehat. Rêkberiyê û dijminahiya navbera Hind Serokhoz û eşîrên Kurdan. Lawaziya tevgera rêxistin û nediyariya armacên sereke ji vêxistina agirê şoreşê. Nebûna hevsengiyê di navbeyna hejmara şervanên Kurd û artêşa dewleta Osmanî û Îranê de. û ya dawîn dijminahiya eşkere ya dewleta Ingîlîz û Rûsyayê li hember vîn û daxwaza gelê Kurd.